Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin sa'iqatul maut ila akhir ayat. Shadaqallahul adzim wa ballagha rasulun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sini teman-teman bingkang dan dia surah-surah malam bingkang kemana hadir kepada syukur usia puji dan bergangka lau di sesi araja hendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nasab alhamdulillah ya sohe merupakan Jumat pertama ilalana ulan Ramadan. Engkamu pada reki kesehatan Allah ta'ala makuto para umur malampe sehingga pada engkaman kisi hadir yondrong ia mabaraka ena dibarakaki untuk laksanakan ia naritu parentana pada toa ia isohe ia naritu esona cuma makuto paro dan dia lupa itu masalawat dan ia mampas salama lauri alimalabihna panglukeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini teman-teman lebih kunnya surah-surah malabih kemana hadir ilalana aku ramal bi'e nafwani Allah ta'ala makadai inna iddatash syuhuri indallahi dzna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun. Rimun ripuranna nasab Allah ta'ala iana itu na pancaji langi enen niatanai masa malekba itu na pancagin nato 10 2 ulang ilalanna kasih taune ulan na Allah ta'ala mapamulai Muharram Sulkaidah letuk Sulhijjah ilalanna ia de 10 2 ulang engkase di ulang kaminang napakalau di Allah ta'ala tegaina roh ia naritu bulan Ramadan merupakan toy panggulungna sihina ulangnya. Jadi engkangan na ia bulan Ramadan merupakan kesempatan untuk laksanakan siaga egana ibadah ilalna. Sini teman-teman lebih kurangnya suruh-suruh malbih mungkin mana hadir narima kuana naro insyaallah ya eloe wala ada si paringeran ya soma barakae khususnya bagi anak-anak saya yang datang dari sekolahnya. Judul ceramah saya pada hari ini ialah itu
engka telu pappasenna nabita. 3 nasihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamuare iya de pappasenna nabita engka ti simata laksanakangi na insyaallah salamat kirino makuto paro salamat kiri akhirat. Tegaina ro telu pappasenna nabita. Yang pertama, makedai nabita napasengi lokar sini na umana. Makedai pakabaru lalu tepota nasabat terliwat tuega na coba aku lino. Akatana ia nabita na pangajakan na nasuro isimata pakabaru ia na ditepoe. Nasabat ternyata pak ia tetepot na di bangsa rupatawe. Kadang masuk kadang metam, kadang mariasei kadang mariawai. Nareko semakin matan tetepot na tersedia bangsa rupatawe, semakin engkau itu cobaan na ia na itu setan. Sehingga perlu simata ipaka baru ia na itu tepota. Nareko kali simata ipaka baru ia na itu tepoe sininna tu pasurunna Allah Ta'ala. Kemudian sininna ia rona tiangnya insyaallah kamana dilaksanakan. Apalagi ilalenna ia ulan ramalan. Nasuro ki Allah Ta'ala puasa dek gagalai nakata sangadinna ino mana ki matuna pertama ilalen surga pamasena. Yana papasana nabita lokali kemana sininna bangsa rupa tahu magkedai na pangajakan ni nabita tapaka baru ilalu ya tutup kota nasabab mai galak cobaan nadin. Sini teman-teman lebih kunanya suruh-suruh lebih mungkin mana hadir. Kemudian papasana nabita yang kedua ia naritu. Makanya nabita tapai gailalu ia naritu kokota ya reka amalata selama kamu kutompok na yewan wadino. Nasabab magai ilalen nampak kehidupan na di bangsa rupatawe engkatu 5 puanua pada elo iola. Mapamula alam arwah urai laloi ni roh lauki di alam rahim wetun nang kaki di lalu paremana nendota siaga ki intana di lalu paremana nendota asera ki uleng najami fuangan Allah Ta'ala tapi riwetunna lokal di alam dunia pada toa ia engkai rion remaku kue ia yang merupakan alam kami nama peri, alam kami nama susah. Maka nama susah nasabah maka resop itu naud dikir untuk wasede. Ia tahu nantu nasabari napuane nenek tarita naudi maka daya resop patu temangingi tinul patu mapetu naletei pamasena lewatai. Jadi narekongka ki maka reso ajak tamangingi. Kemudian ajak lalu tamak pentu beribadah lokari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah engkan itu pamasena Allah Subhanahu wa Ta'ala diri. Nasabak makku metomir jelok na Allah Ta'ala tuo ki ritompo na yewan walino. Sini teman-teman lebihku dan dia suruh-suruh malebihku engkai manang hadir. Kuteo yewan walino pak mampanes sangat toi asal magetak matur ya suri mungkin na Allah Ta'ala. Ya narona makadana minta pai gailalo amalata ya reka bokota selama kamu di tongkok na yawan walino. Apalagi ilalena ye ulan ramalan liwa igana pahala na paling-licu Allah Ta'ala ya pahala engkai ilalena ulan ramalan. Kemudian nak boleh nikmatu di alam dunia matekan dia sungai alam kubur boleh di alam kubur matekan loka di alam akhirat. Ilalenna sedia riwayat na riwayatkan di sahabat Nabi tak di Makkah mandahan qabr ila satil faka'anna maraqibal bahru ila sakinah nigi tahu na engkana elok ri pacuru ri lale calorin na kuburu na dek gaga amalak madecen na tiwi ma padale bayak kale barakena na reko elo imatek karitasi maluang na dek gaga lopi makana tonagi makuni ro gambaran napa na reko kaki turi kompok na yewan walino na makurang amalak matu itiwi matek karo lokari wal akhirat nasaba kullu nafsin saikatul maut sininna anu makke nyawai pasti rasa kamanan dia sange amatena ia janjina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini teman-teman lebihku dan dia suruh-suruh lebihku keman hadir. Kemudian yang ketiga papasenda nabita ia naritu
maka dena ditta tapai gai laloi ia nari tobat ta sarek kuamengi makurangi dosa ta nasaba ia rupang Allah Ta'ala tau natarimai matu mangolo ia nari tudek gagalai tau mapacingi polirisia gana dosa-dosa sehingga ilalenna ia ulan ramalang ia ulan ramalang nabage nabi tak mencari terpasalan yang pertama mulai malam pertama sampai malam ke-10 biasa ni ulang pamasen kemudian malam ke-11 lentuk malam ke-20 biasa ni bulan ampunan kuning romatu tak pada cengi niata engka ki manlok dampak kufang Allah Subhanahu wa Ta'ala narekungkan nikmat tamak di malam ke-11 sampai malam ke-20 insyaallah sininna tu dosa-dosa tak nak dan pengemana Allah Subhanahu wa Ta'ala na jelaskan ina binta maka dan rekongkan ina dan dosa-dosa tak Allah Ta'ala mapada lepak itu matu anak lolo ijajiange oleh di pareng mana lain dota makuni narabi pada boleh tu kemana ki mamuare insyaallah mak baraka inok kari di mana mak kuto parul lori alena atau mak bicara tak dampeng kak pak nakung kadang kita salah nasaba iya bangsa rupa tau mak konrona memang atas selenge mudah-mudahan sinin na ibadah ramalat tak iya deh engkaman hidup pamatu waselena rila surga pamasena Allah Subhanahu wa Ta'ala amin ya rabbal alamin barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahil karim ar-rahman 'allamal qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sahabati ajma'in wa ala tabi'in lahum ila yaumiddin warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ul qaribul mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min syarrika wan nar Allahumma aktubna lasyahada fi sabilik Allahumma aktubna lasyahada fi sabilik Allahumma aktubna lasyahada fi sabilik Allahumma a'izza islam wal muslimin wa alikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din Allahumma ansur man nasara din wa asul man hasal muslimin Allahumma inna baldatana ma'an jadi aminatan mutmainnah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba